bazar thlir tu te chibai ule damlo na wangin hunrei tak chung bazar kan update theilowa kan channel min lo thlir sak thin tu te ngai damna kan dila kalpa ngai kal thei kanin be sei chho ve zela kan channel te min lo thlir saka comment te po min lo pek sak zel turin kan nge na cheu India ram president thar tan Droupadi Murmu chu laklu anita a India ram alal ber chu Santhal namami anita a India ram hnam hnuaihnung tribal zinga po hnuaihnung ber zinga mia ngai Santhal ngei chu India ram president dinhmun luahtu anita luah maya Santhal nam an chanchin ngaihsak hlawh ngai lote chuan ngaihsak le ngaihven an hlawh chho ta mek ani President Droupadi Murmu baka hian India ram sarkar lai puile state sarkar sum en diktu ho tu ber Comptroller and Auditor General of India ni mek Girish Chandra Murmu le Jharkhand Chief Minister nilai Hemant Soren te hi Santhal nam zinga milangsar pathum an ni ome Santhal te hi gons le bills ti lawa India ram tribal nam lian an nia Jharkhand West Bengal le Odisha state te an cheng tam bera India ram president nita Droupadi Murmu hi Odisha state district India ram district nufum berasoi Mayurbhanj district mi ania India ram president som pangana ni in meiche president pani na ania tribal zinga India ram president ni thei omchun ani baka India ram president ni thei zinga nau pangber ani bok India ram lalber India sipai lalber Supreme Commander of Indian Armed Forces chu Santhal meichia ania kumtam tak chungan beihnuwa Santhali nam le an trong chuan India ram mai ni lo chhehvêl ngaihven hlawh beta a lo nei ei zong an fa te po le kha zirtir na chang hremang lo thin nam mol le hnuaihnung Santhal nam zinga mi India ram mihring tamlu tukkara president aronita hian India ram mi puiro rel na ro puizia alantir ti lo the ani lo soito angin Murmu baka hian Comptroller and Auditor General of India Girish Chandra Murmu le Jharkhand Chief Minister nilai Hemant Soren te chu Santhal ania Union Minister of State for Tribal Affairs and Jal Shakti nilai Biseshwar Tudu po Santhal ani India baka Santhal te hi Nepal le Bangladesh a po an cheng tam hlea pem kwalchi ania mase tunlai chhehvêl mila in herrem ve zelin kumsom ni liamta chung khan India ram politics a po an dinhmun choi kanin om ve hret hreta India ram hian Santhal nam te hi maktadoi ruk vel an om ni in soyani Santhal te hi mi zezoi in ngaihnawm le mi thu hnuaia om thiam tak ania Scheduled Caste and Scheduled Tribes Research and Training Institute Bhubaneswar chuan Santhal ti hi thumal pani Santhal le ala ti atang ron kal ni in Santhal ti chu ngoi choi ti na ania ala chu mihring ti na ni antia Asia khumwal pui chim lam mundan hampeng nia soi anni boka Malaysia ka chin chia om lo wangin Santhal namte lo zik chuan hi hriat ani lova North Cambodia a champa lal ramatang ron chuak kumzabi song pariat na lai vela India ramaron luta Bihar Orissa le Jharkhand Chotanagpur tlang zola in beng bel chhota ni a ngai anni India ram nol puin British rural na du lava helna an cho chu ma kumni sangha zariat somnga le panga khan Santhal te hi British lal te laka an lo hel to a Santhal revolt chu sangha zariat somnga panga le sangha zariat somnga paruka thleng ni in chanchin hluya chuan zia ania hetianga an helna hian sangha zasari somkwa pathum kuma permanent land settlement dan an man tak kha hring chuak ni a ngai ani bok British ho khan kumtam tak chung Santhal ten bule thlai chin na an lo man to an ram chuan chu puya lo nei tu ta chu ram nei tu hnam man ti mai zamindar te European le British sarkar official te chon rap betin chia te an puna hemi awangalung oi lo hian Santhal te hi British sarkar laka an helta a rol rala che in tharum man thoa Santhal te ma hian Bihara an mani obet tu te laka helngam an lo ngai lova ma se Santhal te hian lo nei tu sipai te indinin British ho chu an dova
Santhal sipai te chuan rail kong te an ti chia a post office na thok te ti boin sarkar bungroda na hmun te an hal boka British sarkar po an chok boi na sa hle British sarkar chak tak chu ne lo ma se Santhal te hel na hian India ramatanga British rural tu te no chuan a konga thui takin konga sial ni a ngai ani Santhal te hi tribal namsia chuan fingma tak ania kumsang kha zakwa somruk chokhan Santhal zinga hian skula fa te da na chang hrian pung chawa Odisha state a tribal nam zinga ziak le chiar thiam tamber ania antong hi Santhali ti ania an horop ero olchiki ti ani thunga olchiki hi kumsang kha zakwa somni panga a Santhal mithiam hasa Dr. Ragunath Murmu duan chwa ani Santhal te hian hnam angin in sakdan bik anneya in lian le zau tak ronga moi taka chei fai le hnum tak ani thin anti rong chithum adum avar le sen an hnoi thina leidep chu rong dumin an hnoya chumi chungche chu rong var hnoin achung ber chu rong sen an hnoi thina hlataka tangpo in Santhal te chenna in chu hriat ngal theiani anti Santhal nam Droupadi Murmu hi kumsomruk le palia upania Rashtrapati Bhavan luahtu zinga naupang berni in India ram president parukna NS ready ain thlakatin naupang zoka sangkha zakwa somnga le pariat jun ni somni apiang ni in India ram zalen nu apiang India ram president ni thei omchun ani tani Droupadi hi Mayurbhanj districta uper bidak huwa thingtlang khote takte mi sang rukvel chau chen na khuwa piang le seilian ni in he khuwa hian tun thlengin an chung ko in aloma he khuwa atang hian Odisha khopui Bhubaneswar college kalin an khuwa atanga college rap masaber ania college kalai chuan a chung ten thlakata cheng som chi an thon thei anti bazara pok an lo soi to angin afa pani le apasal te sun to a hun engemaw chen chu biak hlei thei lo khopin alusun na hian ati boya Mase in siam thale in apasal siam charan le afapate Lakshman le sipun te ming join SMS Memorial School chu pahatpura adin ta hialani Governor ani lai pu in politics abe na wangin a buai ngai lova tribal te ham thatna du tu ani wangin Jharkhand Assembly in an pass Chotanagpur Tenancy Act 1908 siam thatna le Santhal Pargana Tenancy Act 1949 siam thatna dan te chu ming azi nan du lova hei hi kumsang ni som pasari president thanna po NDA candidate ani lopha antia Indian president ani ta ka hian president dangin anti ngai lo le anti ngam lo thil engemotak ati ngei be seitlat anom furani khovela mi puiro rel naram lian per India rama office sang ber President Office chu Santhal Tribal Meithai Droupadi Murmu chuan luah tranta a India Rama District Nufual Berasoi Mayurbhanj District mi Droupadi Murmu chu White House aya alet somnga lian jok pindan sang chuang umna Rashtrapati Bhavana acheng tranto dona President atana Tribal Meithai kan nei ta hi adang lama India Ram kalphung po engtizong e matal chuan ati danglam ngei mai theiani Bazari lo thira wangin kan lo me